إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Sva hamdi, sva i zahvala pripadini Allah ise. Obitanu yek, uzole se vodunane. Jedino ovisilo hakku, pravek džinijek insani lese ibadet tekerel. Lestar, prodaja zaštita rusavlušti pe Allah suratinja, su džanaja suna džanaja. Lestar da je oprost za amri günahe su keren svako dive. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala uputini ko pravo drumo, ko hidajeti, čači pastano ko pravo drumo. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala dozvolili toliko krivo drumo, ko dalaleti, nikad našita raki keđe nota neliko pravo drumo. Hem mesvodučna kaj tara Allah subhanahu wa ta'ala, a vrde ona ne. Jedino visilo hakko pravo je džinijek insani le se ibadeti tekerel, taj isto sredična kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallama, lesro posledno poslaniku dana. So Allah biringala minge sar rahmeti, bičagala minge sar rahmeti, su se rahmeti. Li yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Ti kalitu men tari tomnina ko nuri ko svetlo. Taru bi džandipe ko džandipe. To reklošno hali situacija životo ko je pošukar hali situacijom životo. Ko akva dunjaluko hem ko ahireti. Ako i kelame pravalen ko dujbukja. Savjetan Allah dujbukja. Svako nemuslimane se najglavno mora to Allah dujbukja ko tiro životo omoprav. O Kur'ani, sad prvo, Kitabullah, hem u sunneti pegamberi sallallahu alaihi wa sallam. Ani ne u salavati pro pegamberi. Ako šnuo pe pegamberi anav, pegamberi sallam vaki ako šnuo miro anav na vakiri u salavati, od vaticija tam. Matve tu ticija šune pegamberi anav, vaki le anav. Plus od pegamberi sallam vakiri, ekthiru as-salatu alaiya yawm al-jum'a. Ko petak, dive petak, su nemav dive. Vakirem bud, anen bud selavati u promande. Ako to ane o mukfadek selavati, o Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, upravo te deš put je selavati kane. Nama gdje od devel, upravo te selavati tjane. Onda vakir sallallahu alaihi wa sallam. Ako ikirame ko akla dubu kja pralalen, kao će vako hidajeti, ki uputa ko pravo drumo. As-sirat al-mustaqim. So vakireja ko ikirila tu mendro panč vakti namazi, de šefta put je ko dive vakiri, اهدنا الصراط المستقيم. Kisavi sura? Ki sura al-Fatiha. Ako tu inantaro namazlije, panč vakte namazi, urodetaro Allah subhanahu wa ta'ala dešefta puti ako dive, te ove putimu ko pravo drumo. Ako ne akila namazi, narodolataro odavalo i uputa. Odole se šetani ingarili ki zavda. Odole se, ako ikirame ko akla duibu kja, kao će ovako pravo drumo. Pravalen, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala so mogu čingamengi, dingaменgi o šaj sarin, akati ki mahala,
ki sredurek, ki kumanova, ki Makedon, elhamdulillahi rabbil alamin, akate i hutba te kerava, elhamdulillah. Amare prala, Roma, isto rat su isijeme, elhamdulillah. Nasam amaro rat, ti kedova men, kojektan, nego sojtano považno amaro dini. O pralipeku dini, pojako taro rat. Odole se pralali, elhamdulillah, hamdi kere Allah'e se, so Allah subhanahu wa ta'ala duzulunga men gab dive, ko akva bereketi dive, petak, yaumul cuma, te şuna delesi lafi. Pralalen, o Allah subhanahu wa ta'ala, stvoringa, dešiduj masekija. Tarakala dešiduj masekija, i si štar masekija su tane posebna. Sveta masekija, Allah kiri ešhurul hurum, odulatane o Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, hem Rajab. Akala štar masekija, te pene bana poviše ibadeti morati kjer Allah se. Po svetu masekija tane ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem generiku sa o maseki nama kanamo pravo. Nava kereva juli, nego islamsko masek. A mi nam ko masek Dhul Hijja. O masek su kereva pe oteso, haramija, su džava pe ko marite kelp, ko akla kazinja, su isi perdoki kumana, o Allah te arak yamen. Su diklume mire akenzo, su na dikluma glede deşberş. O Allah te arak yamen. O durili te džav ko akva masek, ko akla najšuže dive. Su pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakiri, preni sumotor ibn Abbas, ko el-Bukhari. ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه. ناني بومانغلي ديفيسا كو الله سبحانه وتعالى تكلوب الشجاع ديليا osim tarakala deş divesa. Sabe deş divesa? Tarakva masik. Al dive İslam ko şoftu. O şoftu dive. Ve şov dive nakla subhanallah nakle. Tarakala najšuže deş dive ko masek ko berš subhanallah. Ke džane ej, a volo masek Ramazani so kere? Spreminjato. Spreminjato ke hrana, iftare se, hem duhovno spreminjato, a gledalina. Počmine poviše Kur'ani te čitine. Počmine poviše često ki džamije te dža, namaze te kere, sadaka te de, šukar prema te roditelja te ove. Poviše šukar dele te kere. So se, a volo Ramazani, morate spreminama. A kana šunga, inam ko najšuže, deş dive ko ber subhanallah. So akala deş dive tane o najmangle dive sa, ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pa dali zaslužini tu ko akala dive harami te kere. Dali dindo te čako, ko mari te kere. Dali dindo tu te pire čijenca kate ko harami. Dali dindo te pije alkohol. Dali dindo te kira vera haram je ko akala deş dive. So tane najmangle dive ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na, advana ne dindo. Ma te kira haram je ko akala deş dive. Na mu prav. Ma volenda. Ov tarullah muslimanija, tarudla insanija. So dobineno zadovoljstvo Allah esro ko akala deş dive. A na yuhuli Allah esri. Ma te vodolendra mu prav. O Allah biringe akva masek. Hem kergale posebno masek. Biringi akala deş divesa, kergalin posebna divesa. Sarakava dive petak, unna išžo dive kokurko. Yaumul cuma, amiga kva divesar bayrami, pegamberi vakeri. Petak muslimane goro dive. Subota Yahudiyen giri dive. Hem nedele Hristiyanin goro dive. Amiga kva dive petak, more posebno dive te ol. Sarate pene bayrami isjemen, svako kurko subhanallah. Baš petak dive morate kirav šuže delije. Hem, o Allah biringa taro insaniya, najšukar insaniya kirga, muslimane. Taro muslimane Allah biringa kas, mu'minen, vernikon. Taro vernike taro mu'miniya kas biringa, muhsinen. So ismin ihsan. Najšužo ponašebe karši Allah subhanahu wa ta'ala. Posle najšužo ponašebe karši o stvorenje Allah subhanahu. Znači o insanija, o životinija i natura. Sa benenca ovisi najšužo ponašebe. Odile su vakirpe muhsin, najveću stepena. Hem taro muhsininija, o Allah biringa awliya Allah. Odlatane o amalay Allah eseri, subhanallah. Odla sultane bud paşe ko Allah subhanahu wa ta'ala. So kerine dive hem rat ibadeti. Dive hem rat
Pokojna Allah isitani. Ne samo ko Ramazani. Saramin. Gelo Ramazani nekla, camiye nacaviš. Ramazani nekla, Kur'an načiti ne više. Ramazani nekla, sadaka ne dava više. Ramazani nekla, sao şükür dilem klum. Aji kireva doka vala, haber berše Ramazani, ti si kavama muslimani te ova. A pa su se ači ovetu pa o Ramazani. O Allah, yarati svoringatu samo Ramazani. Jesi li muslimani te Allah jesi? Namo pravo. O Allah, pa o Ramazani, dela tuke hrana? Dela. Dela tuke sasteve ste duja kjate dike? Da. Kana, čip, delija, to telo sastove sto, subhanallah. Kastara vela. O Allah, nastupi ringjao šukari petuke, pa o Ramazani. So se tu ači ovetu šukar delija, pa o Ramazani. So se to pirinjetu. So se ne nastavi ne šukare bukinca, šukare amelinca. Bistojate devle. Se ti neto samo ko devl, ki ti si tu probleme. Ki ti si tu muke, gajla. Tega ne pravati vasta. Amo Allah dela tuke. Dali puče devle, dali na puče Allah tuke dela nafaka evdariski, subhanallah. Sarteno ve zafano robo Allah se. Hema kana isjemi nišanca pravalen, koja kala najšuže divesa, koja kva beriš, Sultanı najmangle divesa ko Allah subhanahu wa ta'ala o ti şukar deleti kira pravalen. O Allah subhanahu wa ta'ala namuklame mazini. Biçagamingi Kur'an-ı mı sünneti. O delese Şeyh İbn Teymiye vakir yamingi. O şariyeti devlesuru. Şeriatullah. Samo Allah amingi. Da biti araka o hayri ki dunjem ko ahireti. Hem te laminge zaštita taru šetani, taru dušmani, najbara dušmani. Te ne ovako krivo drumo. Ti araka hayri hem bereketi ko akva dunja loko. Ako pratineo Kur'an i sunneti. Ako kire obaveze Allah esere, elhamdulillah. Rov tari zahvala su tu ineno dova muslimani, su Allah olese, dingjao šajsarin, mogućnost. Robe Allah esete ovo. Ako na kire obaveze Allah ese, rov isto. Ama te prepišmani su na kire adava. Te prepišmani su tu na inan, tar odla robi Allah esere, su te ne zahvalne Allah ese. Su te neko pokornosti Allah ese. Su se advatano najbaro blagodati, jek insani su šajte ukusinile. Bistrio pare, bistrio barvalipe, bistrio šužipetu sastipe, ako ibadeti na netu, ako na kire obaveze Allah esere, te ove multibilioneri na vredniti ki ništa odava. O Allah sova kire mingi surat Ibrahim. Yevmu la yenfa'u malun wala banun. Kao da dive, ni to mali, ni te čave na vredine na Allah ese. Ni na nete vredinetke koja dva dive, ništo. Illa men atallaha bi kalbin selim. Osim u dva insani surine pe Allah ese, čisto kalbe. Sasto kalbe. Sarto nome sasto kalbi. Ketna kereva 5 vakte namazi. Subhanallah. Našti nikad te ovo tu sasto bilo. Sova kere namare Roma. Ave mena ako ševa nikas. Menim nikas tar nakereva lošno lafi. Nakereva dedu kudo. Ako su nakereva namazi, ama čisto srce sima. Diko dole su isile brada. Diko dola su isila šamija. Djela ki džamija namazi kerela ko bajgi. Ama šnel na kalestra lošno lafi kerela. Na neš jo ponašebe pe komšijaja. Soverenin lesa Allah namazi. Naš ne Allah lafi. A mi šnoje sar ne Allah lafi. Ko je krivo? Tu je na krivo bradaja. Tu je na krivo omi pen. Hijabi su piravea. Šuda kergane nardontar islami. Dartar Allah. Tutar dikeno islami. Su se on nađanena su islami. Sikav šukar slika. U tumu prav bradaja. U tumi pen su piravea šamio protute. Sikav šužo ponaj šejbe. Kerlenge gudlo dini. Mati šuda kerelen taro dini islam. Tire obaveza. Na samo ti dike tut. Ki džamija. 5 vakte te kere. A te komšijate mu kele kere. Na ne din doa. Dartar Allah. Te ne običali Allah tu ke kazna. Su se tu mora te posjetine. Tiren i familija. Hemu komšija. Je putio Džibril a.s. Allah ko pegamberi sallallahu alaihi wasallam. Vakir gale se taru pravija. Taru komšija. O Rasuli a.s. čudin jape. Vakir adobor hako. Adobor pravi silo. Komšija miro. Suna nema ge familija. Na nema prav. Šajte ovo da gađo. Kristijani ili Jahudijate ovo. Ili neverniku. Subhanallah. Mislim je o pegamberi s.a.v. Ka je o komšije sile pravo čak u mirasi telo kit kamerabme. Subhanallah. Miro isibe u mirasi. Odobor pravija. Odobor šukar morate ponašinava. Zamu komšija. Pa sad morate ponašinava medade medijaja. Subhanallah.
Sar munat ponashnama me pralensa, me penensa, me kakonsa, me tetkensa, me bratchetensa. Ki familia, orogeno familia tuke. Ket agar shukar munat ponashnetu ti komshie, pasar tire familia ya mufral. O tu sana ko dini, to kako sana kirala namazi. Dartar Allah. So panda na kirala namazi to kako. To data ko na kirala dartar Allah. Ti daya ko na kirala namazi. Dartar Allah. Samo tuke dikia, samo tuke mislinia. Avenengi na mislinia. Samo muslimani ya. Dali mislinia ola tu vezadu onu kovu. Ha? Abia ko namazi, abia ki jamia amukiyati diyate dade. Te romnaše, te čaven, te kako, te tetka, te brat četena, javi ne ale se te vikinele. Haydi mo pralava ki jamia mansaj. Haydi mo plako dersi. Haydi mi pen. Haydi mo dat. Haydi mi daj. Haydi kako biro. Haydi tetko miri. Ako neki gena da va, ma mislim kaj tu ne spasimo. Na. Naštitelo tu kalbin selim. Čisto kalb naštitelo tu dok tu na kere obaveze. He mangeo hayri. Su tu kusinganle. Tu caneo namazı su şujotano, su gudlotano. Caneo tersi şuni baki camiye su şujotano adava. Ti doša rahat yaraki ki camiye. Elhamdülillah. Aki ya camiye mopral. Bolnica evilenge. Bolnica eduşenge. Sotene nasvale na burme. Wallahi advaygar. Akava ker, devlesoru ker. Avea kate svako tu menda rosetini adva rahat loko. Ti doša sa rosetini pekitene na kate. E pa namangi advada to date osetini. Ti daj. To pral, ti pen, ti familia, to komšija, ma opcicije mo plako dini. Allah subhanahu wa ta'ala nam ukramil mazimi. Cenab-ı Hak meni nam kovle manusha, kovle muslimanije. Odilesi dela men sezonija sar u masek Ramazani. Svako amendar ko masek Ramazani, alhamdulillah, pošukar ibadeti, pošukar roba Allah satanu. Tu men svedočenja dva korkori, ne morate vakirav tu mengi. Svako amendar. Po pokorne Allah ko Ramazani. Hemo Allah canela palo Ramazani kaj men kovlejna, mrzalejna. Na ne te više često ko džamije, na ne više te čitina često Kur'ani, na ne više često sadaka te da. Odole se aka namo pral, o Allah nam ukratu mazimi, dingatke pa nek sezoni. Ko akala deş divesa, su inan panda, su açileştar dive. O Allah hamendar hayri, mangela, hendila mingi şansa o şaysarin, te ova pokune Allah ese, poviše ibadete te kera, sar su kergan ko masek Ramazani. Pralalen o Bukhari, ko Bukhari prenosini i Salama ek hadisi kao Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم فزعا. Uštingao Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taro piro soybe hem çudingape. Vakiri kao Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قال سبحان الله. Vakiru Peygamberi Subhanallah. ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. O Peygamberi çudingape uštingata Resulü vakir. Ya Allah Subhanallah. Ya Rabbi somuklana kateki kia puf kia dunya taro bare fiten. Taro bare fitne. Taro bukja sucidela mire ummete. Taro pravo drumo. Isto vakirga ko haber hadisi Ket açilo ko kera taru muslimania pušraje muslimanen dali dikena to mino dvasu meso dikava musliman ki na ya Resulullah so dikatu vakiri dikava u fitne o bare fitne suali protumende dikava o bukja su cilo to mentaru dini pralalen amin živine ko paro vakti ko bud paro vakti sal muslimani bradaya sar pen šamijaya te praktikujene tu dini. Šaj ti daj to datna dozvolini tuke omi pente piraveo hijabi. Šaj to datna mangelate mu ketke brada. Sarbe mu čavuliči neagja. Znači paro tuke ovala. Sar muslimani te ane o dini. Ki praksa. Ko savko vreme živneja. Muko dova eternenge so akana ko hakva tatipa dikena u džuvla sar pene navriyal. Murše se i najbari fitna i džuvli. Odole se amen ko najbaro paripe živineja. Odile se ih putio Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme. Beşler sahabenca. Vakiri jedne ati dikame pralen. Edvajman ga ati dikame pralen o Peygamberi vakiri. A o sahabe vakiri. Ya Resulallah. Ne lam niameti prala? Vakiri Peygamberi na. Tu meni ne me amala. Ali me prala. Tu inan mo pral. Peygamberi suru pral. Tu inan mo pral. Peygamberi suru pral. Cene sosi.
Vakiru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pralata ne odola muslimania. Su kavem palomande. Su nadiklema ali pale mande verine subhanallah. Tut o pejgamberi mangel te dikel. Edvaya jikeri te dikel tu subhanallah. Dali tu isto agar jikere edvay te dikel peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Te avot ke kana kudara. Ekva kudara. Soka vakiri. Ka pravo dara ka dikel peygamberi. O aç समय sekunda. Romniye pande tu peygamberi angla. Zusuka kiri. Çaye urak tu nešto vera kana na dozvolimo agar. Subhanallah. Najnan spremno. Najnan spremno te dođe kere peygamberi sargosti ha. Subhanallah. Sose namazi na kere. Zekati na de. Posti benane. Kur'ani čiti bena jane. Hacılık onane. Subhanallah. Sarka dođe kere peygamberi zamisno peygamberi kana tute. Kula kodar. O dva peygamberi su dva kere tute dikel. Sutuva kere o şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Ama namazı nane. Panç vakti namazı na kere. So misli neka vakiri tükö peygamberi. Dik sar muketi çayti piralav riyal. So misli neka vakiri tükö peygamberi. O zekati na değerli. Ay sto pare. So misli ne peygamberi tükö kavakiri. Masaka namazdan evvela. Tu na postinea suse buta ti pebe ki butinum janesa. Mora me familia, mora me te para kera me romna me chavin. So te kera. So te kere. So te ke potato. O cehennemi dali akva kam. So yak tari dunya darala taro cehennemi sri yak subhanallah. Tu na daraya tari yak cehennemi sri. Subhanallah. Subhanallah. Tati petu ke anashti. Ola te arak amen. O tu mo pral alea mengia kala desh dive. Hem dik te ove tu taru muslimania so kerena ibadeti ko akla desh dive. Nasu kerena harami ko akla desh dive. Estağfirullah li ve lekum festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Kerava roda ve istiğfari mange taro Allah subhanahu wa ta'ala irodin tumenda istiğfari taro Allah. Ola te prosimi mange him tumenge. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Pradalen baki gamenge ibn Abbas ko Bukhari ka yakala divetene najmangle divesa. Allah ese ko cello berš. A čile pandaštar dive. Amen avdve ko šoftojna. Hem baš ko akala deš dive. Soj din do te kerav mesar muslimani. Din do sar najprvo so te kerav ko akala deš divesa. Jek čisto iskreno tauba. I raneve ko Allah subhanahu wa ta'ala. Omo pral so kugan hor ko haramija. Omo pral so na kereo panč vakte namazi. Omo pral so akva dunjalo ko hovagjatu. Omo pral so dva dušmani o šetani tut hovagjatu taro pravo drumo šun čukar. Akana ali ti šansa. Tirnetu ko devel. Tirnetu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Per pişmani za adla haramija so kergan. Te ovenda tari pup jiko havaya. Mana šaltina da ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kiri. İnna Allah yaghfiru dhunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah prostini sao grevija. Ovi će pastano udova. So isile mağfireti. Taj sao prostini. Osim širk. Tu na kirgan širk. Ondak mana šaltina da ko Allah subhanahu wa ta'ala. İrin tu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ker tauba. İskreno tauba. O Allah ve ker ya eyyühellezine amenu. Tubu ila Allahi taubeten nesuha. O tu men su pakana. O tu men su berunena. İrin tu men ko Allah subhanahu wa ta'ala. Jek čisto tauba. Jek iskreno tauba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Znači sar najprvo me so ti kerav ko akala deš divesa. Tir nama ko Allah subhanahu wa ta'ala. Perki secda. Rov tiri günahenge so kergan. Tiri haramija so kergan. Hem oprost rodi tar Allah subhanahu wa ta'ala. Za svaku ginahi. O ti knohimo baro so kergan. Sar prvo. Sar dujto. Ihya illa yali. Značini te civdekere orakya. Mate ove tar Allah muslimane so akala deš divesa. Sovena pese celo rat. Nauštene nijek duj rekatja te kere namazi. Dobro umu. Noćni namaz. Ama u salihinija, u pravila muslimanija, u selefu salih, ona kala divesa. Svako dive, tara kala deš divesa, osim o dešto. So se o dešto tano o bajrami, prvo bajramsko dive.
O prva ejna dive, postinge ko dive. A rakyate, civdikerge o rakya, beşle ko namazi. Dali tu mu pral, barem ker 2 rekati anglidete gjati sove. Ako gjeja ko deshi 2 sati te sove, ko eko sati ma pašlo, dok na kereja minimum 2 rekati noćni namaz. Poslije čiptu te sove. Znači, ko akala dive sa, ker noćni namaz, so se prenisimo amenge, taro Tirmidhi, kao pegamberi sallam vakirga, ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. نane pomagle divesa ko Allah divesa ibadet te kiro pe Allah se taro akala desh divesa. Kullu yawmin siyamin fiha bisiyam sene. Ako postingan yek taro akala ejna dive, taro akala desh dive, yek olendar postingan. Računi pe tu ke sarte pene celo besh postingan. Hem wa qiyamu kullu lejletin fiha بقيام ليلة القدر. Ako tu kergan noćni namaz, ki je kratar akala desh divesa, kada bil nagrada se te pune Lejletul Qadr beşlan ko noćni namaz, subhanallah. Savi bari nagrada, su se te naša ledija nagrada mu prav. Mučin tu samo 2 rekati, ako še štat para štarker, ako še poviše, ker poviše, ali minimum 2 rekati te keremo prav. O trito su te kera ko akala desh divesa, zikrullahi wa iktharihi, zikri te kera. Te andinave Allah ti spomine Allah zikrullahi. Hem taro najšukar zikri su šete kira ko akla divesa. Prenisimo taro ibn Umar, kao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. نane pomagle, pobare divesa ko Allah. Sarakala desh divesa taro masik dhul hijja, so inam ko akava. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Sote kira vakiro pegamberi, nane pomagle divesa ko Allah taro akala desh divesa te kiro pe ibadeti. O dolayısıyla kerem but zikri ko akala divesa vakiro pegamberi. Sote kira tehlil. Tehlil znači te vakire la ilaha illa Allah. Vake non stop. Ket pire avriyal ki ulica vake la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Non stop ti çipte ol. Ket ja ko pazarya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ket inan ki buti ma čov mislim tu ke akateo ko te nego vake la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Averso tekbir znači te vakire Allahu akbar. Vake non stop. Kaj pire, kaj te ove? Allahu akbar. Allahu akbar. Te ultumite ol. Non stop. Isto da tahmid. Tahmid znači te vakire elhamdülillah. Hamdi Allah'a se. Hamdi Allah'a se. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Non stop ko akala desh divesa. Mora ti čip te ove bukarni. So znači ne dva? Vake non stop zikri. Vake la ilaha illallah. Allahu akbar. Elhamdülillah. Andine devle Allah'a ko akala desh divesa. O štarto, me tu mengi panč pika ka vakiram ka završina. O štarto as-siyam. O posti. Vakigio pegamberi sallallahu alejhi ve selleme benismotaro Ebi Davud kao pegamberi sallallahu alejhi ve selleme postinga yawm Ashura, o dive Ashura, ko prvo islamsko kalendari masek Muharram, hem isto yawm Arafa. Yawm Arafa o enatu dive taro akala desh divesa. Znači ko enatu dive o teo pegamberi sallallahu alejhi ve sellem postinga hem vakirga احتسب من الله ان يغفر السنه الماضيه والسنه المقبله. Znači o pegamberi postingia yek dive o enatu dive su vikini pe yom Arafa o dova dive su dike o hađije su čovena ko brego Arafa ko parno uravdo hem rodena kerena doa hem oprostaro Allah rodena zalengiri günahya ko dova dive tu sonenan ko hađoloko tu ke sojdin do te postine so se pegamberi vakiri nadinava tara Allah subhanahu wa ta'ala nagrada o Allah te oprostini yek berso nakla ta yek berso kavil subhanallah paluno berš tajangluno berš duj berša dubine oprostaro Allah za tire günahya samo je kedi vesa ko postingan subhanallah na nilekva rahmeti Allah esru narodila tu tar but mu prav but hari rodila a tu ni najnas posebno spremno a dva hari te kere se odilo tu tar rodila subhanallah. O posljedno, a jaka završina, as-sadaqa. Akala divesa pral manglo miro ko dini, prala musliman, su tu dingan ko Ramazani sadaka, še svako dive. Sar su dingan ko Ramazani, akana duplo de. So se, akala tene najmangli divesa ko devel, ko celo berš, ker sadaka, de sadaka.
Te ovo da samo 10 denara, de ko bori siti ki džepa. Mamo ki sadaka ki ti džepa, nego i kalatari ti džepa. De čororenge, de ki džamija, de ko šukar hayri tana. Su si tu spremnijatu ki cenneti tire tana. Ko cenneti adele sadaka je. I si nardo, kit alolengo melekel maut. Hem vallahi, o Allah te dozvolini emulenge lafi te kerina minge. Sari neka va kerina minge, o pralalen. Akala deš divesa, te trudinetu, te mučinetu. Le odmor tari buti, mađa ki buti. Nego peške ko akala deš divesa, ker buti Allah ese. Sose, tani najmangle dive ko Allah. De sadaka svako dive. Sosi sadaka ka vredinu tuke palo to meribe. Tuko ove ko grobo korkori, ti daj, to dat, ti romni, te čavene, ne te pašano za tute te ko grobo. Društvo te keren tuke, nikad ne te keren tuke adava. Koji ka keren tuke društvo? Ti sadaka! Subhanallah, kad i keke manuši urav doko parno, svetini, koji nam tu? Kada kiri menom ti sadaka. Su nam uklama ki dunja korkori, a ka nam beda nam okatu korkori. Ako se ti romni muklatu, te čave, to dat, ti daj. Meka çivaltıva esa tu açıyla matsaya ko dünyaloku. O dule se spremi tuke naš jetana ko dünyalok ko ahireti umopral ker ko akala divesa su açıyla menge naj şukar ibadeti edevlese su se akalatane o najmangle divesa ko berş Allah iste. İbadallah İnnallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi ya'idukum la'allakum tadhakkurun. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ربي يا الله إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا O Allah bikinatu tire najšže anavenca tire najšže sifatenca hem ana najšže selavati hem selamio pro pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya Allah ova men sa zadovoljno Ya Allah oprosti nam samare günahe sokere otiknemo ubare Ya Rabbil Alemin Ya Allah kelametar Allah muslimanija so najšukar halovena u islami so najšukar nena u islami ki praksa hem so najšukar vikinena averen Mabi se te kere like ko video ako sviginja petuke te pratim mo kanali ko YouTube ko Facebook hem ko Instagram i da je ti rumeni